السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جماعة كل متارنغو متغاهمة أروال نياكفو سنارينو عمر هارونا زرما تكتب إن شاء الله يوان هم كن في دارا دان يغن دلا إيكان دارن سي حاري هنك كان وصف وكان دينغرا إتجان كي بكا هاريو هاريانو كان إن شاء الله أكان بكل كان غودا كان غوغبوير وصف أرسنتنا دي وصف ويكتون تنين group mambaga dan group yi bay bandaga borgin kadam boro zangu gudi wacinde hinka to hun kuna group whatsapp tontonin gon group jama kan nigin kadan won group wara kan hun kuna te bor zambor fo do waran cin taci wadin banu mo yi tabante fiti format kan cin digite question deposit boran ham nig bora halla kan nago wannan kana wari kada yin fudda tabane sai matkan cin inshallah so yanga dida kama cin ku kan dan in freon vidara alba yi freon vidara ga in waran ga alfamdun kun cin wan sheno ne raka an sintuna kan sai ne zarma tech tv in wana ga alfamdun manani sai abonnement manani sai abonnement an bi de partager wan nyak fosne senga whatsapp group era facebook e bon telegram era kama cin ku kan dan in freon whatsapp wana kai yi tabanza so inshallah matkan tanaran gogdi so yi free wana whatsapp ora ya tini di free wana whatsapp ora ya tini ine za sun tanada ine yi tabaran sai kan whatsapp kan da hatta jengara kan kaci alin agino dama yi ni kadan group yi wani group kul kai create di ka borzambar fo zon di waran cintaci azutara matan ni kite so ni kaneo group din ba mutabbatan da nim kaneo ni group atkancin go de so yim ka koshe arande wala ne ag tabi sai gin kanan bor zambar fo do waran cin tace hin kantan so dindin won whatsapp wana su goydo woni matno ni gite dinde ni won option wana man kanda ni ko tan won whatsapp c'est mise à jour ayo sa so ni funu wana google play store dan mise à jour no gin whatsapp no da ma hatta kul kan whatsapp kan dingara ngono ganan am fournisseur dangal misali wana business whatsapp o yima ta san mise à jour yim do tabaran sai kan asara so yim di harin ka kulka yina yi tabaran sa dol ka dan na whatsapp an ni mise à jour ga mu do goda so yim ka create new group duman cey ay man din nyano ka bag mi ale man wona mise à jour okay ngum bo de zani mise à jour wi zai din nyano so ngum bo aran dingum mo borzambor fo do waran cin taci na goda to inshallah so yi fat in kanta mo ngono kiofu ina dan group ratina rango group ratina nig banum keso deposit wal bin nig bam bore hal kwar fon go manga no go bakul kan go kwar filana amnanun kwar filana adang vote al hadde group ratin so mato nigite so nig bam won ten kan wona group kara nig bam ate muka yi wani group wara ya cini matkancin gaurin so nim kane na kan da ni photo sambin kan na nimna na cin zanda na cin gidan ka gidan sai pull so nima na cin zanda na cin gidan sai ask a question ne matkancin gaurin sai mu hantum amin su zaramcire hantuma baga doru ay mahala okay kwara fono nugo mika so neo nigin ke deposit neo na kandi please o do yacine nigin kakadan doso nanga alal misal dana yugo taran se man ci dol ka dan ta ci nog be question kanjin doso nemo nyame sawa satin da kan e sai no so ni gallan sai ya tin group wala to andi mat kan tanago you name agafi sense ya tin bora kan ya tin bora ga ko je wona bon da bora ko je wona ba tin nigi din vine nigi digidan se vote ne o mat kan tana to inshallah mat kan tin ganten so yi furku mise à jour anse
bore kan sibai mat kan tinga tek mise à jour bora funun wana Google Play Store dun funun Google Play Store ya tine da mise à jour har no kan gonda mat kan muhimmanci mise à jour mustani wan sellero mazam mise à jour wana application kan no goda gungum mustani jam mise à jour zamat kul kan tini go jam mise à jour kul har yan gini yan kan ani gidi har yan bor fo gin goide kan was goide to mise à jour jangay no god porto wodi mahantum what's up business ndalan mise à jour okay ngene ne ya ci mat kan tana ngodi so ima ya français عندي ولا أكتب عن متر أجور لأن ناتنا سن من سورة سكينة اوكي ما شاء الله ما تكنت عندي سوا اوغا installation اوغا install يمن صار على ما install كمان سو mise à jour déjà انت سوا اوغا installer اوكي ما بتي déjà dan mise à jour wana man to bayi ma hangan kuma yana igna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bi da muslu aram sun nyamo darana vida gun kuma an vida kana ran sai aram sun nya am kam nyo dinani sai aram kam nyo dinani ngun ta vida kai go kana ran sai wodi mono gin mono da ma im ko fisu kan dan sai video ta insha Allah yana igna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh